Yeah. Hona soka no fetoha tlhoba boroko ke te file bos gantsotso skhumbatia like pokolo sa itshenyetsa nako a kutlwe ka letlalo ke itirile mokotso ke ira metlholo seng diphoso shapisa bafana divenki vonko dithethebala tse tsa o ja sopo ka foroko nako ke bofile lephondo ke ja moroho ka mahoho a ke re rutlwile ba boletse borotho donono Kamara para boxe ke tshwere ba mafo popo tshokolo le baka la hore ke collect ditlhogo ke ehlisa ka o shapa strolo ka spotso sa pijoto so le motse ha mbona a zaya ka vene or ela e black a sa shapela bele ke di fok kwantina khopela tshwarelo mo again mpentshe mpontsho once le bone le khibidi le ba ono ke lose control ke aim for hoso your last drop o gare ke last kick of a dying horse o itse morondo o ira bang after body ba tlhogo robala ka khotso Jo bras bara skoke wa noto baron robile phogo uka marakolo khauhana le di otso going against ramo kota chene holo roto mango expect loso ke masala next to the ospaza shopo ke mafelo di stage sa poso las baba in the portola big dog Magic overwise as is nice light in this name khatebele ntwana ipatrekile yazi ngishayene zenye izinto ngathi ama lightning lentwana le ikhule ngomroho namasi yabona nje ukuthi acha yazi and futhi nenkawu zayishaya